Acara ini disponsori oleh Pamirsa pemargin program vaksinasi COVID-19 ring Kabupaten Badung ngandeg sangkaning kewentenan vaksin sampun telas. Punika ngawinang ayahan vaksinasi durung sida memargi tur muatang galah antuk nyantosang vaksin Inu Caprau. Direktur RSD Mangusade Dr. Iwayandarto Mausang nenten preside ngeruruhang pemargi santukan kuentenan vaksin COVID-19 rau saking pusat. Punika mawinan ayahan vaksinasi ring rahina soma kantos canis cara nenten sida memargi. Manut dane akeh krama sane nakenang indik program vaksinasi pamakas nyani vaksinasi booster kaping siki miwah booster kaping kali anutin gatre tambi sering samian genah ring Bali wenten kepanggih vaksin COVID-19 sani sayaga ya diastun ancang ulung 10% durung sida ketagepin. Sadurungnya nih Kepala Dinas Kesehatan Badung Dr. Made Padma Puspita Mausang paiketan dani nenten sida digelis ngelaksanayang vaksinasi santukan kapiambeng kewentenan stok vaksin. Paiketan dani ngaptiang Mang Dani Presida ngelimbakang vaksinasi nanging kewentenan vaksin kantun ngandeg. Kawawahin paiketan dani ngaptiang sida mungkah vaksinasi ring samian kecamatan. Nanging sinarengan ring galah inucap kantun ngelaksanayang vaksinasi nyabran rahina ring RSD Mangusade. Paiketan dani madwe anceng antuk digelisang muputang vaksinasi booster nanging semalihe ring pemargin nyane indik kewentenan vaksin sanika icen kantun kirang. Parwate Bali Pos nguningayang.